ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rajhapi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses. Experience global collaborations. Apply today. Ka Grace Institution Bangalore ka College Puli Nursing ka babhatam na kabanta ki khna ka Meghalaya kala play ya ka admission minta. Kikinhon ginong sam khawrashan ha East Khasi Hills District lapen pau ka jing persha ya ki jing batha jang sarkar jilla beginong samrashan ki haban bo ya ki skill machine ban pin biang thik pathik yu khawrashan ha basam shi ki padba haka jing kram kila pathai ku bor ba dani langste we do khot jang Fair Price Shop Dealer Association ulong makum ginong sam khawrashan kimna satya ban pidyang ya ni ka jing batha jang sarkar Namar bu khaw plus sam jinong bam khawrashan uday bu wan shaba jang jilla banaga jaka plus se yu khaw tarhadu bandapin poi jagwati u khaw lanang hap khniat pa khniat na borni tarhadu dapin poi chi dukan sam khawrashan hakani ka jilla ulong ru na e kinong di khawrashan kin bin biang habu khaw nu ka jaka plus se biang bat ong ru beginong sam khawrashan ki pidyang sngo bhai ki jing tarwa jang sarkar ban pin trekam ye ki skill machine ru khaw nu ka jaka bu wan udi ban biang bet san pho kilo haman ka shiborni bat ombe satya bandu na yakata Dementasi kade bingwan attend ye koi training habe de machine but launch thmai daga government of Meghalaya mentasi lagi di les barkhot ina yo group wise mengi ke group ke baar ni wan man attend group ke ba second ke bala ni mengi di group ke bala ni wan attend ke meeting kono tenagam ke machine thmai to nara batai ras thu barkhot ke kom batai ke machine mun ke kajing batai nga su thu kono penakam ni machine thmai thunrai Kita ketuk ni jing kelibat mi kuat pen keli yo tu ba ai jing kai. Tiang ning kong kene ke mesin ti ai ban thau yo khau. Te brush kata snem ru yo khau ni ju thau hi. Menta ki dealers mut dang accurate cho pio lai pusan katu mesin apa lai pusan. Mut filali siang pio ba tek kumang ba pio lai pusan dari san pho. Mre ke jing keli yo ni bat u khau bat ba poi hapo ki dukan jungi. Hei khau ru ni bora ini wholesalers. Nadu one COVID ni yo ni ki home delivery. Upoi u khau hapo rushon jungi. Da poi nu khau rushon jungi bat ju don ken yu khau ba san pho. Don ba sa fulai, don sa don ba jot san pho, don ba san phu wei, don ki borni ki ba pay, don ki leakage, uksai ting teng ru hado don ki borni bon uksai ru tag ba. Tene kli yek tik nawara khau ki bawan khau ki kasi da ju kyong ba ong him tip ni shu onload bin takatrok him ju thau ni shora ba tio to menta ka jingli kyong ba utu khau pat ni boduna ni le kum no ken jingsha ka government ka deban thau su tu khau na po sus ken na nei khau wan so fin ai jingi sheki ki wholesale sheki dealers mangi dealers ni tingku ba ki nomam khau Kapag itu ni tingko bino mapkang niap ay hok ukhau kumigde banyo ne bo ukhau bo wan na sos bo poi hapo ka dukan khau rusan jungi umdon de sanpho hangta ngi jingklinga kerpat ya ka sarkar ba pinso bhaken ukhau bo pipora apo ka dukan khau rusan jungi ba fi ai to home delivery ukhau dim don be sanpho ne de don sanpho na kinto antu bo boni don sanpho kundai ne ka bo don ken kenapa ngi ba ai pa ye ki dealers ngi bi tek kumu yo ken mut Ngi na hun tu khau dan kata kiji apa kini dealers kini tek kumuyo apokat nei menta kamlong balance ngi ba ai ba nya ai tek kumade aba khau bo bon na sakawi ka sos kin tip wanang no khau umdon kumadon tek kumashi paket kidon ki leakage ha jingwan ya di tu khau ki pe kita ko ki problem mi kendo te menta hang ne ngi dala hang ne bidon ki long kini dealers ba ko yong ba yang menta hi nginom simili machine di ailat bak ni ailat ek sarkar ni request ek sarkar ni kerpar ek sarkar ba so ba pen bet cho se ya kani kumnu ba finle ba pinora khaw po ki dealers khaw ba long tik ba thowen ba don mi tik kumade don san pho non mi san pho don dunaru tho antu don duna don sab khonai kamni le tamba la shai mot la kleo tu khaw uduna ken na kaliang gijong kani ka group ki bodon menta barok khain kingi la rai la sim kata ka anonymous decision ba
barok nangi badon hang ni mata ngim sim kani ka mesin ka ba aru kalong ka kalai ka appeal itu ki group ki balawan shwa ka jongi bas ngobha banya snok tilang ba kin wan pen phano itu ki mesin namar kani ki jingle jong kani ki jing introduce kum balawang iba mane ka biang kata ka introduction jo kata ka e-scale weighing machine ki biong ka biang ka system henry ka project bikile kalong ka total failure kawan kidiban sedang sa nalor nagi sedang sa na po kumalawang mana nala dunau kau ta ngin pendap kumno pi bro kata kajing pendap kedon kata kalau alung nak kajing sutu bagi nong bam kau mah kidon gi bam sim ti kumta kay atali henry mata lara kum bifite petrol ladi lara pite 10 liter pi expect banyak 10 liter glasiu ke pisah 10 liter pi banyak ke petrol lara pimyo ke petrol nak tu petrol pom pimmi pinyo tang per liter ke pamla balong tekani ke mesin kan manra jing gini ki fair price shop badan baro khot hakani kadur kata kalau ke simple message ba address ya kani ki issue kamdai ban address ni ki fair price shop ndai ki di ban address sa nakasus ba kawan na FCI ne kawan ni ki wholesaler ne kawan na bahar jong ka jela ki di ban address na do nang ta ter ndai bikin su introduce ba ya gini ki barit sapo yang ki fair price shop dealer ka bamla ban kata address ya ki issue ka banalor Bos kata ki sem ki bla dep ni na poka association jungi ru nga ju ai ki thing nga ju kindu ki ministers na kapor nga ju ai ki jingdon kam jungi ki bangi ki jige mi kindu na kapor support ni ai ki minister ni ai ki concern department ru nre ka shulong mi kum to kan ka shu tang ha poka ai ti memorandum jungi ye kindu ki minister se chong to sidi sha je ka shu no ki sem kum no adu ai thu ifi manta babun ki dealers ki jongi kila resign kilong kumi ki bla trade ki nadu nama kani kata kalong hidit rimu kawan nadu ila stang imi ipa kayar patang ki CEO ki kun kalong kumta senai banong ba ki dealer jongi ki kasi hamtip yo sedon ki haru ki ba yong bun kila resign kata tidak benyo ka record apa department sepa department balai ki resign kadang kadau ba kijing ikendo na kapor ikendo na do ki machine ho nyim ong ba ni persya ka system jo komen nrito ai ka system kalong ka bayai betche ka blong transparent ka ba pensuk yang ni kinong sam ni kinong ra khau kan suk yaki ni ba sam ngin suk ber kinong sim khau kan suk kin kimen ken ki le chieng do tau khau biklayo mentali already khau free teng ki pa on sim khau bala yo free pro khau itu fi menta ke ba sim da di kala jadi kelaan orang tu yang kau la bun kau yo kau lepsan kilo yo sao po tadi yang la yo ada yudan ki diles boong ba la bun tan kau ki dino se ki tu ki bom dan kadru nama ba kau yo tiga tera ki teng la so ba la yo than ru la suk plate kim sok ni teng sam ho yu kau ngim la nong ba ginum ai ki diri ji ban sam tang ni request kin ya ka department ya sarkar streamline lang se ya borkhoi se nanu no so streamline lang ring system tetapi ko bakalong transparency kamdai balong transparency tang na po try ni gi bikindo bat kipai ba ni bai sem bai ba kanong in jobab kanong ni kren bot kajing le jong film ta kalong le siliang ken pi streamline yang ki try ki baju try hok pros kata ne national pot film streamline te ni hoi pai ba badan ne mentah kani ka meeting no mentah ni should request ya ka department ni ka part ka sarkar ne ya ki wholesaler ki ngap dan ka timuk bat kiru ken ngap sam sasaki pai ba ken long hangta ka pani ba ka jing trailam kalong ka jing trailang kalong ka kadan ka balance ken ka jing warra jong kani ka machine kalong ban warra ka transparency ti mut haban sa do na kajingwan jong ukhaw kamde nu wholesaler directly haban suthu ukhaw wan na Punjab wan na Madhya Pradesh wan gi wi gisnong yimtip na kasus yu wan kikit na katrin hadu hagoti mo kiwan digi truck digi train deret nong tu kasa dispatch kisa unload loading biang na goti kisa pak sa FCI jene da hakani kajing ra ru kanu kajika leakage kala don kajing pay uborni kajing hap jong ukhaw te kadia kata kadon bai kajulong hinur min swaru do mata te kajing ra jong sarkar kani e-scale ke machine ban penbiang bai kata jing thau kari kata bangim so ya hap balada ujing wan jong ukhaw naru kasus umbiang te kumno ngi na po ki fair price dealers ngin penbiang nai Tekata ke ngi kwa bingin ra ka message lada ke sarkar ke kwa ban introduce kalau most welcome bagan introduce kata Henry kadiban sedang nalor nadu bakawan kasus lada kipa sanpau barni mo dui bandon sanpau kilo ben
hakpo sibor ni kadi banlong kumta mut ka naduk basdang haduk ka end product kadi banlong me kumta handi ka jinglok ka balong mata ka sistem kamlong kumta takata kadi ka message bingi kwa ya ka sarkar bakan take up di kini ki officials ki barang niru ya katahi ka message ki pa iki bakin take up ya kini ki issue ban sedang naduk kasus undai ban sedang natodong Tikini ke officer ke melak ban aju bab di kamla ban aju babi ai kisong ngiru kim tip ai ngin sa syura ya kini ka sa department concern tikiwan hang ni long kim tip ai kisuwan tang ban ai training ya kata ka mesin sinjam kolong ba ngatrai borokot kom ka association hingi habanya smothu banya merging mod lang ngin le kom no teng hang ni mentang ka association kam don lang tengim patla bangin jubab ya kata hang ni tegati karai jong ka association kum no bangin le kerupat ba dakala ya kini ke introduction menurut mensyuarung isami kelam kini ke mesin ru teman tarung indang ya isami dan lalu ban introduce pada kini mesin kalau lada kala bed naru nalor sulu sepo tengin sa sedang ban sim kata ke mesin kan ngimlong again saya kata andai kini ban penbed naru nalor kan andai ban penbed napo menu biar tu yang bah po ndagalan rugi plan ban introduce kini bar ki hol sa ki fair price shop baru hot ki decline not ya kini State of Nagaland ki fair price shop dealers ki decline ban introduce kini ke system dan nakadaw yu ngam tim tang baki decline dan ngiru ngi haban ya page ban ya juar ban ya song ko organization jong fair price shop dealers ngi ya page ki kita ki pros bat ki cons jong kini ke mesin ban ngi sa sim ni karai ke badai beda pakado